Free horn and consent for Emwana, Juraban, hene na ete akrade otosumienu. Ebra na adesua for kocho BECE so hwe no shebo. Se akwada abetro no watwa yie no wabaso bode esonko de ma of that bread enkwada no mako du ba ko matwa ma abro so nti na nabosha wo hye no wadi so Adom Kasee aboa no se. Ansa na BECE so hwe ne bekoso no na wo hene wo dwera e de ato ne manfo anim se obi bia obenya single grade wo BECE ni mu no obema na scholarship ane de atoa na disia no eso na ete akra de otosum yenu e de osie ayoyo a adesuafo du baako eni waba wo mu abaso a wo hwe wo mu school suku ahodo bi asa enipa du baako enyaye e ya Adisada College GSTS Fijai Shama Ensen ene Nkrofo Senior High School o ma wo mu niema etu wo mofo sebra wo ko school yi onkonkosu ya de ye sebe yi a da chi no betimi e de aba wo mbra de bia misiso se nkrachi fone onabana ye ni bi wo ha no anufu ka wona mputo na aka chi kakra ko ye wo titifo abemu a ko betumi akwa ma kakra di san kora we ya moto exam ni na no ewie ye hiemu a ye yi bako du bako 11 omunya 22 23 okay san kora we no shishire bi se ebe chonwa ade eye book no mo kwa ko yuzu wo school no English maths and science course subject and obi aye bi tin kora no so ani pa 11 ni obi a sabe kabi enwachi adesuafo bi a onya asado ye mu chefa enso ene Adom Kasee adwetwe enkomo dan na mase ye di kan me dan na mase so mo di ache ya aboa e se enye nkrofo nyina no betumi aye saadi we di aboa e ase enye obi mana aye e di aboa e ha e dan ase pa na fesu ache dan no di amaye na beboa mfi se bram work classes ena ma me ka we bi nti papa nkwa na wo hwe ache do na na di amaye beboa e for yen bebre na ufuni niska school po abenya nto trouble sin mpampo yen niska nto enso ya dream boost mpo a ebesu awo school so na na ma ebi efi ne beboa me ye homo nsom akwa ni